rata ho dumedisa batho bohle khutlo tse nne tsa lefatshe ka lebitso la Morena Jesu Kriste mophološi wa batho ka moka. Batho besho ke tlile ho bolela le lena ka bofelo ba lefatshe. Ho na le batho ba dumelang hore lefatshe le tla fela, ba bangwe ba re lefatshe ha le fele, le tla dula le le hona ho ya wile, ho tla fela wena motho. Mangwalo ona a reng ka taba ena? Buka ya dibuka kgwedi ya Mateo, buka ya bobedi ya Timothy, tema ya boraro ho thoma temaneng ya pele ho fihla temaneng ya bohlano. Tseba hore mehleng ya bofelo ho tlo tla mabaka a bothata. Batho e tlo ba go ithatsa, ba megabaru, ba lenyatso, le ba ikgogomoshi, le ba maroga, le ba go se kwe batswadi, ba go se leboge, ba go se ile selo. E tlo ba batla lerato, ba batla segoro, e tla ba dikhwirikhwiri, le ba ba sa tsebe go itshwara mana ba je bolo. E tla ba baeki, ba ipushi, ba ikgantshi, ba go ithina, ba latlhile modimo. Ge o ba bona o tlo re ba ne le borapedi, kganthe maatla a bjona ga ba dumele. Ba ba bjale o ba gerule botlhatse bja Paulo ka metlha ya bofelo. O ne a leka ho tula dintlha tse re tla bonang ka tsona hore bjalo nako e fihlile. Tše dingwe tša tsona le batho bao e seng babadi ba Bible o tla utlwa ba re bjalo hona o ka re ke nako. Ha ba utlwa dipego tše mpe diyalemoyeng, diradiong le ko ditelevišeneng, o utlwa diketsahalo tse mpe tse di behwang ke bo radikoranta, o tla ba utlwa ba re ke eng o ka re lefatshe lena le ya fela. Ka mantšu a mangwe matsatsi a bofelo a thomile ka tsogo ya Morena Jesu Kriste. Ha moya o mokgethwa o itla hodimo ha ba Kriste ka letsatsi la Pentecost, ra tswela pele re phela mehleng ya bofelo fela bjalo. Mo dikarolong tše dingwe tša lefatshe le kgono ga ho bonagale go le boima go ba mokreste. Batho ga ba išwe kgolegong ka lebaka la evangeli. Paulos o leka go re botsa tse dingwe tse di tla go etsagala mehleng e tlang. Mo mehleng ye re phelang mo go yona, lebelela mo tulong ya heno, mo wena o phelang mo go yona, itebelele maemo a hao. Na ba re ba o tloya, ba o tloela fela gore wena o mokreste, ba re o itira motho. Bona o seke wa ya ka bona, lebelela Kriste ya o hwetseng pateng ya sefapano sa Golgotha. Go lebelega ha motho bohlweki bja go swana le go ya kerekeng, go tseba Kriste, go ba thuto ya Kriste, go latela ditsela tsa Kriste, go ya ditshebeletsong tsa mohare ha beke, go kopanela dithapelo le ba Kriste. Tše bjalo di ka etsa motho a lebelege e le mokreste ka botlalo. Empa gontse ke gore na ka hare, motho wa ka hare o kae le Kriste. Paulos o rata gore lemosa gore re se ke ra forwa ke motho wa go etsa o ka reng o metse, o ka reng ke molatedi wa Kriste, empa ka mohare ha pelo ya hae o se bjalo. O re ba ba bjalo ha o ba lebelela o seke wa itshepela ho bona. Maemo a batho ba ba bjalo re a hwetsa mo temaneng ya bobedi, mo bukeng ya Timothy wa bobedi, temana ya bobedi go ya bone. Ntumelle ke ba le hape, batho e tla ba o ithata, ba megabaro, ba lenyatso, le boikgogomoši, le ba maroga, le ba go sekwe batswadi, ba go se leboge, ba go se ile selo. E tla ba batla lerato, ba batla segoro, e tlo ba dikhwirikhwiri, le ba go se tsebe go itshwara mana ba je bolo. E tlo ba baeki, ba ipushi, ba ikgantši, ba go ithina, ba latlhile modimo. Bible e re ge e le letšatši leo le nako ya tšona ga go ya di tsebago, le barongo ba magodimong le yena morwa ga ba di tsebe. Go tseba tate a le noši,
Matthew 24 temana ya 36 ke ha botse he re sa tsebe letsatsi leo le hore le tla neng. Ha re ka tseba letsatsi le nako re ka tla ra tswafa mo modirong wa ho direla Modimo. Re ka ikemisetsa ho etsa dibi ka hore nako e santse e le kgolo. Bible e re letsatsi leo le tla bjalo ka lekgotla la bošego. Re sa nagana selo. Mateo tema ya 44 temana ya 3 ho ya ho ya 10 ya re ge a dutše thabeng ya metlhware, barutwa ba gagwe ba bolela le yena thopeng ba re, o ke o re botše tšeo di tlogo direganeng, o re botše le matlhola a re tla go bona ka ona ge go fihla mabuo a gago le bofelo bja mabaka ana. Jesu a fetola a re, le bone gore le se tlo forwa ke motho, gobane ke ba bantši ba ba tlo go tla ka leina laka ba re ke nna Kreste, ba tlo fora ba bantši. Motlha o le kwa go dintwa le mekgotši ya dintwa, le bone gore le se tšhoge tše bjalo di swanetše go ba gona, fela ga se yona bofelo. Gobane setšhaba se tlo tsogela setšhaba, mmušo o tlo tsogela mmušo maatla. Gobane ge go tlo ba le ditlala le mahu le ditšhitšhinyego kua le kua, tše ka moka e tlo ba ona mathomo a ditlalelo. Mehleng yeo ba tlo le gafela tlaišegong, ba tlo le bolaya, le tlo ba ba bohleiwa ke ditšhaba tšohle ka baka la leina laka. Mehleng yeo ba ba tlo go le kgopiša e tlo ba ba bantši, ba tlo ekana, ba tlo tloyana, go tlo ba le baporofeta ba bantši ka maaka, ba tlo fora ba bantši, gomme ka go ata magopo go tlo notlega lerato la ba bantši. Ya tlo go tiišetša go fihla bofelong ke yena a tlo go phološwa. Gomme ebangedi ye ya mmušo wa magodimong e tlo golelwa lefaseng ka moka gore e be botlhatse mo go ditšhaba tšohle, ya tlo ba gona bofelo bo fihlago. Re phela nakong tša mafelelo. Morena Jesu Kriste ka nako ya ge a be a le mo lefaseng o boditše barutwa ba gagwe dika goba dilo tšeo ba tlang go lemoga ka tšona gore nako e fihlile. Bjalo ka he mehla ya kajeno e bontšha gabotse gore o diragala eng, re bona baporofeta bao ba bonagalang e ka re ke ba Modimo. Babele e re boditše gore ba tlo tsweletsa mehlolo ya go makatsa. Babele e re Elisa a bolela le kgoši ya Israele a re, ke na le taba mang nago ya go baporofeta ba tatago le go baporofeta ba mmago. Kgoši ya Israele ya re awi, morena o boditše dikgoši tše tharo tše gore a di gafele diatleng tša ba Moaba. Lentšu la Modimo le leka gore ruta go boloka tšohle tše ke le laetša go tšona. Gomme tsebang ke na le lena ka mehla go fihla bofelong bja lefatshe. Lentšu la Modimo pukeng ya Luka 17 verse 26 to 30, matšatšing a morwa motho go tlo dirwa tše ba di dirilwe mehleng ya loage. Ba be ba eja, ba enwa, ba nyala, ba nyadišwa. Go tla letšatši leo loage a tsene go polokelong ka lona, mme meetse fula a tla a ba fediša. Ke tšona tše di dirilwego mehleng ya Lot. Ba be ba eja, ba enwa, ba reka, ba rekiša, ba bjala, ba aga. Gomme ka letšatši leo Lot a tšwile go Sodoma, wana mollo le tshebela di tšwa legodimong tša ba fetša ka moka. Le ka tšatši le morwa motho a tla go utologa ka lona go tla ba bjalo. Bana betšo šediwege, ke le botša sephiri, re ka se ke ra robalela botlhe. Ge le lebopo le sele re tlo fiwa botlhe. E tlo ba ka bjako bja ponyo ga tee ka molletšo wa phalafala ya bofelo. Gomme e tlo lla, bafu ba tlo tsoga ba se tlo bola, mme rena re tlo fiwa lebopo le šele. Gobane se se bolago se tlo apešwa go se bole, ge tše di hwago di apešwa go se hwe. Lentšu la Modimo le re
re tlo ba thoyugwago ke botlhe ka baka la leina laka ya tlo go tiišetša go fitlha bofelong ke yena a tlo go phološwa o ka re modimo a ka šaufatša botlhe ba bankutlwang ga ke ntse ke bua le lena ka ditaba tša bofelo bja lefase mangwalo a re mme moloko wa lena o tlo dula o le gona le maina a lena a tlo dula le gona bo ka legodimo le lefase le lefša le ke tlo go di dira ge di tlo dula di le gona pele gaka mme e tlo fela e re kgwedi ya e palama le ka sabatha e nngwe le e nngwe nama ka moka e tlo ya khutša pele gaka o rialo morena ba tlo tswa ba yo bona dithoko tša bao ba ntlhalogetšego gobane seboko sa bona se ka seke sa kgwa mme mollo wa bona o ka seke wa tsima mme e tlo ba selalogi go nama ka moka metlheng yoo go tlo tsoga mekae le kgoši ye kgolo ye e tla go emela ka setšhaba sa geno e tlo ba e le lebaka la ditlaišego yeo go se go gwaka gwa e ba bjalo go tloga mola batho ba ba go gona go fitlha metlheng yeno metlheng yeo setšhabeng sa geno go tlo phološwa bao ba kgwetšago ba ngwadilwe puku gomme ba bantši ba ba robetšego lerolong la lefase ba tlo tsoga ba bangwe ba tlo tsoga ba yo phela go ya go ile ba bangwe ba tlo tsoga ba yo lewa ke ditlhong ba yo nyatšega go ya go ile yena a re sepela Daniel go tlo ba go tla lebaka la bofelo ditaba tšeo di sa utlwilwe tsa bolokwa di tlemilwe ka lekutla ba bantši ba tlo hlaolwa ba hlatswiwa ba thakgafatšwa ba babe ba tlo fela ba dira bobe ga go ye mobe a ka go kwešiša ditaba tšeo go tlo kwešiša ba ba nago le tlhaloganyo motlhanka wa modimo Juda o bolela mantšu a gore le bona bao ba boletšwego ke Henoke monna wa go šupa go tloga ka Atama ge a porofeta a re tsebang morena wetla a na le bakgethwa ba gagwe ba diketekete o tla go sekiša botlhe ka baka la mediro ya bona ka moka ya go se dumele ye ba sentšego ka yona le ka baka la dipolelo tše thata ka moka tše badiradibe bao ba mpoletšego ka tšona ke batho ba o tlhoba tsota ke bagaladi ba ba yago ka dikganyogo tša bona mme melomo ya bona e bolela ka go ikgogomoša ba rata motho a le gona gore ba kgwetse tše di ba golago di seke tša letaba gobane go tla lebaka leo botlhe ba ba lego mabitleng ba tlo go kwa lentho la morwa modimo ka lona gobane ba tlo tswa ba ba dirile go tše botse ba tlo tsoga ba phela ba ba dirile go tše mpe ba tlo tsoga ba lata motlhanka wa modimo Tafita o re motho letlagong ga a iše gole o bjalo ka diruiwa ge di felela ka yona tsela ya bona ba ipotse le ya bao ba go latela ba kgahlilwe ke melomo ya bona ba etsa mohlape ke ba go ya kua bagong ba gapša ke lehu ka moswana mmušo wa bona o tle o tsoa ke baloki bonatla bja bona o ile ga ga bo bona e le kua go dula batho na wa ka moya modimo o tlo o phološa diatleng tsa lehu ka gobane o ntshwere nakong ya bofelo baebele e re o tlo timetša eo wa o tla ka maatla a Satana ka maatla moka maka le ka matete ya maka le ka metlholo ya maka ke yena wa go tla ka phapušo e tletego ya dibe a fapoša balatlegi ka ge ba ganne go rata therešo ya go ba phološa molate ke wona go ge modimo a ba lešitše ba tsewa ke maatla a phuma a ba lesa ba yo dumela maaka gore go latlwe botlhe ba ba sakago ba dumela therešo ba
ba e lego ba o kgatlhwa ke sebe. Buka ya bobedi ya Petros temana ya seswai go fihla 13 fela baratedi. Taba ye nngwe e e sekego ya lekgakaši go morena ngwaga e sekete e ke ke letšatši le tee. Morena a diegiše tše a di boletšego a re di tlotla. Boka ba bangwe ge ba re ke go diegiša sa gago go se lefelele pelo, gobane ga a rate ge go na le ba ba latlhegago. O rata ge botlhe ba ka fitlhela tshokologo. Gomme letšatši leo la morena le tlo taboka legodu le tla bošigo. Gomme ka lona magodimo a tlo šiboga ka lešata la modumo o mogolo. Gomme tše lefase le bopilwego ka tšona di tlo fedišwa ke mollo. Wa tlo swa wa fetlela lefase le mediro ka moka e lego mo go lona. Gomme ge dilo tšeo e lego tša go gašanywa go swanetše ruri ge le le ba go swara ka tsela e kgethwa ka borapedi, le le ba go latlela le go phafogela go tla ka letšatši leo la modimo, la ge magodimo a tlo fedišwa a tšhumilwego le tše lefase le bopilwego ka tšona tša tlo swa tša thologa. Se re se letletšego ke go kwa dikholofedišo tša gagwe ke magodimo a mašwa le lefase le lefša mo go agilego tloko. Moprofeta wa modimo Habakuk o re morena a bolela le nna a re ngwala pono ye tša yona o di tloke mamating di balege ka pela, gobane pono e beetšwe lebaka la gona. E bolela tša bofelo ga e fore, ge e sa phathege ka pela gona e letele go tla di tlotla di ka se diege. A ko bone go ikgogomoša le go se loke ga pelo ya motho eo. Molloki yena o tlo phela ka tumelo ya gagwe. Lekwalo la kutullo tema ya 20 le metšo e mebedi temana ya 10 go fihla go ya 12 a iša pele a re ditaba tša porofeto ya pukie o seka wa di boloka, wa di tlemelela ka makutu, gobane lebaka le kgauswi. Ya senyago a iše pele go senya, wa ditšhila a iše pele go itšhilafatša, moloki a iše pele go loka, mokgethwa a iše pele go kgethega. Tseba gore ke etla ka pela, mme moputso wa ka o tla le nna, moputso wa go bušetla e mongwe le e mongwe ka modiro wa gagwe o tlo go ba ka gona. Ke nna a le o, nna mathomo le pheletšo, ke nna wa pele le wa bofelo. Molaetša wa ka wa bofelo go batho ka moka, ka tlholo e etla motho yo mongwe le yo mongwe o ya tshekong. Ga se moruti wa gago ya tlang go kgološa, ga se bishopo ya gago e tlang go kgološa. Ka ba ka gopola mmina thoko a re le hankatisa gauta tša lefase kao fela ga di na o ntopolola, a re tswalle molaetša o ka thapelo, a re rapele mmogo. Motheeletši ntate ke amogela lentšu la gago ka jeno ka moya wa gago. Ke leboga go tlhotlheletšwa, go kgothatšwa le go se fele pelo go rwalla lentšu ka evangeli ya lethago go ya ka lentšu la lena. Ke šušumetša moya wa ka go lebitso la morena Jesu Kriste. Amen.